गोवा स्क्वॉश संघटनेचो चिखले मल्टीपर्पज हॉलात ऑल गोवा ओपन स्क्वॉश टुर्नामेंट जालो। वेगवेगळ्या ग्रुपांनी जाल्ले हे सर्तीक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो। गोंयांत स्क्वॉश खेळ वयर काडूंक गोवा स्क्वॉश संघटना यत्न करीत आसा। Coming to the match, Yash, I've known him for like a long time now, at least 6 years. We've been really good buddies at the club. So we always play practice. Even when Akanksha was there, we used to play practice. Akanksha, Yash. So all of that, like, you know, it's just like playing with a friend. There's no winning or losing. It's just enjoying, having fun, and in the end, it's who was better on that day. I'm really happy about this, and it was a very unexpected and a hard-earned win. And the amount of time that I devote is like 2 to 3 hours every morning, and then I have my job, and then I work, and then I cook and I sleep. So it's like a normal day where you have to work hard, like you have to play, you have to go to the gym, and then yeah, that's how normal life. पाम संडे म्हटल्यार इस्टरा आदलो निमाणो आयतार येता ते सप्तक क्रिस्तावां खातीर पवित्र। हो पाम संडे म्हणजे त्या सप्तकाची सुरवात। पाम संडेक चर्चींनी खासा मिसा जातात। भाविकांक पाम म्हटल्यार माडाचें चुडत दितात। लोक ते आपल्या घरांनी व्हरून दवरतात। सोर पदेदारान शासनाचे देवा तुझा आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर। आमी कोवीस सातवड्यान भितर सरता। कोवीस सातवड्यान आमी निमाण्या ब्रेस्तारायसा जेजूर मेसाची बॅट घडली, ताचेर आमी नियाळ करता आनी एक मोगाची आज्ञा दिली, सेवा चाकरी ताणें केली। जेजू आमच्या मोगा खातीर उर्सार मेलो। जागरण करून आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणान आमी वांटो घेता आनी आमचें पुनर्जीवन जातलें म्हूण जेजू आमकां विविध भाशेन भरवसो दिता। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।